nilihin pen kato koi mate isi Mirta Kimido. Mirta Kimi ke lapuson henlo El Fresco The Talent Show Season 2 nan prapjin kam klang dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. West Carbing long Kopili constituency lang may pialong Carbing ningkan kimi katolon Arni, Carbing long Autonomous Council CM lapen arisang hodum kachitong dun. Hong Kramador so arong arada tumta aliralon pen Carbing ningkan kimi talon dun. Lang dilaya kam dilayalong ingdeng kep Karbi jutang kang tura may kapiman na pen Karbi ningkan kimi aliralon pen katalon dun. Kardom news time long pen ilitari chisom tero number tang ton pen RJ tham. West Carbing long Kopili constituency lang may pia long tang ni pay siar ni aliralon pen Karbi ningkan kimi katalon dun along Carbing long Autonomous Council CM na pen arisang hotum kachitong dun na berta Card News channel aperang ke biraning hipen birta ng pali. Lang mipi Karbi ningkan kimi katalon along Karbi ang Autonomous Council abitu atum chetong dun. Alang ni tumapan Karbi acheng moripong sipensi kangtum karnia sai padupon lo. Lamang so mailong alwisar poman pen Karbi ang Autonomous Council CM tuliram rong hang chetong dun. Lapen West Karbi ang District BJP amay po arun terang MEC atum Mongol Singh Timung Ram Singh Timung Rina terang P Pawan Kumar penching lok pinaan kiti giding atum chetong dun rin team. Alwisar poman pen ke chetong dun CM rong hang pen mayalong lam theki jai pon ke keroni towar kok pli pen lang mipi dong put jeri kendeng an PWD pen kachelenga towar kaslam pon jia pan chisik chedang pon tanglo. Lapen labang sosai ningkani siang bong ke patang jia panta lam the jai. Dak ningkan kimi thang ni fai siang ni lam jak na pino Hirumi sarili tan jirikan dengan muning thang taring sike dak pokora sa kedam kedam atuk tang pung pelo dan kembali lap jangan telah Amparta rada tumpen kachuning rating pen open stage prabjin pen kikim kerang ponji apanta lamchak pitekang lapen labang so sai ke klem kapado pon bomahot sai ke klem ke misen nang ja pan chiklo jon niang bong pen batai si kelang cari asaita pado vergia pan puta lamthe jai lapen tu Karbi long Autonomous Council timatum pen Karbi apo hopen sorgari rongasar Rong rubasar tumapan karcho pon paduputa birta ripton long. West Carbing long district along tap thang ni pai siar ni ongdung adim Karbi ningkan kemi aliralon pen katalonon abirta Card News aperangki Jason ingi pen birta nang pale. Karbi ningkan kimi katalon dun along pacheton dun si Hong Kramador so arong arada tumta aliralon pen Karbi ningkan kimi kedeng dun ang tek chepaklang dun lo. Labuson si adaba porahot Karbi ningkan kimi katalon dun alama ingtur pon lo. Lapen kur pomati lejang ijang kronjang hanjang lapen tungjang atum amina adowan long ardom apan hirjumi kelong japan ardom rinti. Abi turong arada tum ningkan kimi aliralon kapado japan pura sarmaratum thongnok bekekat sarpi maratum rongparpi rong bekekat reso ejangatum kechon lapen kengdongdang kedam heihui chepati dun rinti halapu baithalang so LEC MLA Dr. Mansing Rong Pita chetong dun pen ningkan kimi katalon along RDP dun rinti. Labuson si Karbi ang Autonomous Council Chief Executive Member tuliram rong hang setami ongdung ademalong ningkan kimi katalon along chetong dun pen rong arada tumapan aning pathidun. West Carbing long district along CM Dream Project augmentation of Greater Dongkamukam Water Supply Scheme pen constituency kitom rongkang bitung lapen hamren aparman interior lapen dorplup kichuna lang kilong jia pan kikim kerang pon boma dimalong thang ni pai siar ni Team Carbing long Autonomous Council atum pen kilang charidam.
Sika kuti trok sira lak trok kepan atangka panong ponsi ing thirjer kijuna lang constituency kithom arada tumapan kijuna lang kilong poncha pan kikim keranga dimalong Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen kijapon along MEC ato Mongol Singh Timung Ram Singh Timung Lun Singh Teron lapen PhD Hamren Division Engineer Tarun Rong Pipen Chinglok pinang anabang pu atum pen keklem kirama mo kilang dam Japan kahom ridam alang atum jasimet pen lang min so royalong lang angkro lapen boundary wall ke kim kerang keklem pon boba dimalong lang charidam pusi birta riptun long normalam so por pandihena parman birta mington ponik sene Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo pipathot birtalong wang tulum. Dilaiha waralong takarbi jutang kang turamay atum pen paterpi si thang ni pai si arni alira lon pen karbi ningkan kimikatalon dun na pen amparta kepang deng karbi jutang kang turamay ta kepadopona birta katnius long birta nangle. Dilai lang dilai aklam karbi ningkan kimikatalon along karbia khayetum kepathua ason hehui kachepati pon pado sonsuri kachevong kingdong dangpen ke kat pathli ke ap lapen nujok karlupen chenglok ason kachepati asai pado lapen arni tiliket hama porma lompen nong ekapajer amai piman pon labang so mailong aluisar poman apeng pen inkorai si number Borjan constituency MEC long kitimung dilaya hawar pen KSA Karsa tumpen chenglok penaan kiti giding atum chitong don lapen labang so mai long ningkan sek pen karbi jutang chingtora mai pen kapaklang pon waisong kiripo kitapta alwisar poman pen kachitong don MEC timung arideng pensi ing puponlo Karbiningkan kimi aleralon pen katalon pon arni mate thang ni pai si arni kang samapor Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hanglapen ari sang hotum kachitong dona berta nangle Jengka over longsing timung patwa klamlong aliralon pen Karbiningkan kimi katalon asailong Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang MEC Mongol Singh timung Lun Singh Teron pen chenglok penangan kithi gedingatum chitong don labang so mailong CM Rong Hang pen lam theke jai pon ke jengka hawar aradatum kachuning ripona ting pen sayamo prabjin pen kedeng jia phan kachitong don arat athengno lam the jai alang lipen lam theke jai pon ke prabjin pen patwa klamalong open stage ke kim kerang school I hem a boundary wall Karbi Hemtun community
whole probjin pen ki kim kerang ponje aputhak lamthe pachini lapenam parta carbining kan kimi katalon ponalong kachepati dun abang phubang phia to phan nong e sitami kipi pajir ponlo Pini Carbon News Time Bangkela Ponsi Kangton Poniglo, Lang Bomb the Card News Channel, Domi Thak Me, Kurang 2.